muraba agaciro mu mwahisemo kutwumva. Ni umuririmbyi wo muri Canada, impano ye yavumbuwe n'umuyobozi mukuru w'umunyamerika Scooter Braun, maze asinya na RBMG Records mu mwaka wa 2008. Amenyekana nyuma yo gusohora indirimbo ye ya mbere iri kuri AP yitwa My World hari mu mwaka wa 2009. Maze bidatinze agaragara nk'igikomangoma kikiri ingimbi Teen Idol. Yabyirutse afite igikundiro, muri make kuri ubu ni igihangange mu bindi. Uyu ni Justin Drew Bieber, wowe umuzi nka Justin Bieber. Nge ndi Hussein. Ikaze. Justin Bieber yavutse tariki ya mbere Werurwe 1994. Yavukiye mu bitaro bya St Joseph i London muri Ontario, maze kuri Stratford aho n'ubundi muri Ontario. Ni umuhungu wa Jeremy Jack Bieber na Patty Marette. Aba bombi ariko ntibigeze bashakana ngo babane. Nyirakuru wa Justin Bieber yitwa Diane, naho se wabo yitwa Bruce. Aba bombi twabakomojeho kuko bafashe Patty Marette kurera umuhungu we Justin Bieber. Ibisekuruza bya Justin Bieber si bito habe na gato, kuko mu rukurikirane rw'ibihugu bitandukanye birimo Ubufaransa, Canada, Ireland, Ubwongereza, Scotland ndetse n'Ubudage. Justin Bieber afite abandi bavandimwe batatu, aba bose bahuriye kuri se ubabyara wenyine. Se wa Justin Bieber Jeremy Jack Bieber n'uwahoze ari umugore we ex-wife Erin Wagner batandukanye muri 2014 nyuma y'imyaka 7 bamaze babana. Abo kandi batandukanye bafite abana babiri, uw'umukobwa Jasmine n'uw'umuhungu Jason nyuma y'imyaka yatandukanye n'umugore wa mbere. Se wa Justin Bieber ashakanye n'undi mugore Chezi hari muri 2018, maze nawe babyarana undi mwana w'umukobwa bamwita Bey. Nyina wa Justin Bieber Patty Marette nubwo yakoraga imirimo amuheshaga umushahara muto, kandi byose yabikoraga nk'umubyeyi umwe. Mu by'ukuri yakoze uko ashoboye akomeza kwita ku muhungu. Gusa ngo nubwo byari bimeze uko, Justin Bieber yakomeje gushyikirana na se. Justin Bieber yize amashuri abanza French Language Mission i Stratford ndetse n'ishuri gatolika rya Jean Sauvé Catholic School. Amaze gukura yize gucuranga piano, ingoma, drums, gitari n'inzamba trumpet. Justin Bieber yarangije amashuri yisumbuye Stratford muri Ontario mu ishuri gatolika ryisumbuye rya Mutagatifu Michael Saint Michael Catholic Secondary School hari muri 2012. Bitangira buhoro buhoro bikagera kure. Buhoro buhoro nirwo rugendo, gushaka no gushohora, naho petit à petit l'oiseau fait son. Buhoro buhoro inyoni zuzi cyari cyayo. Mu ntagiro za 2007 Justin Bieber afite imyaka 12 yonyine yaririmbye indirimbo So Sick ya Niyo, aho hari mu marushanwa yo kuririmba yabereye Stratford, maze Bieber birangiye so ku mwanya wa kabiri. Icyo gihe nyina wa Justin Bieber Patty Marette yashyize ahagaragara amashusho y'ayo marushanwa kuri YouTube kugira ngo umuryango wabo n'inshuti bayabone. Ntiyahagarikiye aho, kuko yakomeje kohereza nasakaza amashusho atari make ya Justin Bieber arimo aririmba indirimbo z'abandi zitandukanye, indirimbo zari ziganjemo zo mu bwoko bw'umuziki wa R&B. Muri icyo gihe Bieber yaramenyekanye ku rubuga rwa YouTube. Ese byagenze bite kugira ngo bivuge ko impano ya Justin Bieber yavumbuwe na Scooter Braun? Uko byagenze rero hari mu mwaka wa 2009, umwaka wawumvise neza 2009, kandi bibuke y'amashusho yari yaratangiye gushyirwa kuri YouTube muri 2007, mu gihe Scooter Braun wahoze ari umuyobozi mukuru ushinzwe kwamamaza muri So Def Recordings yarimo gushakisha amashusho kuri YouTube. Yari amashusho y'umuririmbyi wundi Justin Bieber. Kubw'impanuka yakanze kuri mu mashusho ya YouTube ya Bieber yo muri 2007. Braun icyo gihe yaratangaye cyane kubw'Imana idasanzwe yarabonanye uwo mwana muto Justin Bieber. Icyakurikiye Scooter Braun yaje kuvugana nyina wa Bieber ngo amuhe umuhungu we kuko yari amubonye b'impano. Gusa nyina ntiyabyumvise, yabanje kubyanga kubera imyemerere y'itaga ya Kiyahudi ya Scooter Braun. Ibyo ntiyabyumva kugeza bisengeye. Nyina wa Justin Bieber agiye gusenga maze agira ati, Mani umuhungu wanjye naramuguhaye. Yashoboraga kunyohereza umugabo w'umukristo, yashoboraga kunyohereza umugabo ufite ikirango cya Kristo. None Mana wemere ko uyu mwana w'umuyahudi w'umugabo wa Justin, Mana urabikora? Nubwo byumvikana ko nyina wa Justin Bieber atariteguye na gato kurekura umwana we, ariko abakuru b'itorero yabarizwagamo bamwemeje ko areka Justin Bieber akajyana na Scooter Braun. Nuko maze abona kuva ku izima. Bidatinze ku myaka 13 Justin Bieber yaje kwerekeza Atlanta muri Georgia. Icyo gihe yari hamwe na Scooter Braun. Bombi bagiye gufata amajwi kuri cassette, maze nyuma y'icyumweru kimwe Justin Bieber yatangiye kuririmbira Asha. Bidafashe igihe kirekire Bieber yasinyishwa na RBMG Raymond Brown Media Group, bikaba umushinga w'uruhuriro na Brown ndetse na Asha. Muri icyo gihe kandi bivuga ko Justin Timberlake nawe yari mu bahatanira gusinyisha Justin Bieber, ariko akaba yaratsinzwe na Asha muri iyo ntambara yo kumusinyisha. Asha yahise asaba ubufasha mu gushakisha ikirango cy'umuhanzi. Kuva icyo gihe umuyobozi Chris Hicks wafashaga Radio wo muri The Island Def Jam Music Group yasinyishije Bieber muri Island Records mu Kwakira 2008. Ibyo byavuyemo umushinga uhuriweho na RBMG na Island Records, maze ashyiraho Hicks nka vice perezida mukuru wa Def Jam, aho yari ashinzwe kwita ku mwuga wa Bieber muri label yabarizwagamo. Icyo gihe Justin Bieber yahise yimukira Atlanta ajyana nyina kugira ngo akomeze gukorana na Brown ndetse na Asha. Kuva muri 2008 kugeza 2009 Bieber yari afitanye umubano na Catherine Bedress.
bombi bakomeje kuba inshuti kandi Bedress yitabira ubukwe bwa Bieber kuva mu Ukuboza 2010 kugeza muri 2018. Bieber ari mu mubano n'umuririmbyi akaba n'umukinnyi wa filime Selena Gomez. Aba umubano wabo wigeze uba mwiza. Mu kiganiro kuri The Ellen DeGeneres Show, Bieber yavuze ko zimwe mu ndirimbo ze zirimo Sorry, Mbabarira, Mark My Words, Ita ku magambo yanjye na What Do You Mean, ushaka kuvuga iki, izi zose yavuze ko zerekeye ku mubano we na Gomez. Si ibyo gusa kandi mu rukundo n'abakobwa kuva muri Kanama kugeza ku Ukuboza 2016, Justin Bieber yahujwe n'umunyamideli Sophia Rich. Ku mugani w'abuba ariko 2018 Bieber inkundo zose yaziteye ishoti maze asezerana n'umunyamideli Hailey Baldwin. Aba mbere yuko babana 2018 bari barabanje gukundana maze baratandukana nyuma bongera gusubirana. Urukundo rwabo ruratangaje. Uti gute? Ubwo bakundanaga hari mu kwezi kwa 12 2015 maze baza gutandukana mu kwezi kwa mbere 2016 nyuma y'imyaka 2 hari muri Kamena 2018 baje kwiyunga. Bieber na Baldwin bakaba barabonye uruhe wo gushyingirwa muri Nzeri 2018 maze bituma havugwa ko bashakanye. Ku 14 Nzeri 2018 Baldwin yatangaje kuri Twitter ko we na Bieber batarashakana, ariko nyuma yo gusiba tweet ubutumwa yari yashyize kuri Twitter ku 28 Ugushyingo 2018 Bieber we yavuze ko yashakanye na Baldwin ya 30 Nzeri 2019 bakoze ibirori ku mugaragaro i Bluffton muri Carolina y'Amajyepfo. Nubwo Justin Bieber aba muri Amerika bivuga ko afite visa ya O1, iyi ni visa yo gutura by'agateganyo ashingiye ku bushobozi budasanzwe cyangwa ibyo yagezeho. Bieber yavuze ko adashishikajwe no kubona ubwenegihugu bwa Amerika kandi yishimiye cyane Canada ko ari igihugu cyiza ku isi. Avuga ko urugero rw'ubuvuzi rwatewe inkunga na leta ari urugero rwiza. Icyakora nubwo bimeze gutyo, muri Nzeri 2018 TMZ yatangaje ko Bieber yatangiye inzira yo kuba umunyamerika nyuma yo gushyingiranwa na Hailey Baldwin. Kugeza uyu munsi kandi hari inkuru zivuga ko yashakanye na Hailey Baldwin kugira ngo yibonere ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imyizerere ya Justin Bieber. Bieber yavuze ko ari umukristo wizera, yavuze ko avugana n'Imana binyuze mu masengesho kandi ko Imana ariyo mpamvu yo kuba ariho. Yagaragaje ko yizera amashusho y'indirimbo ye hamwe na Brandon Barker yise A Pledge, aho muri iyo ndirimbo avuga ku mbabazi z'Imana. Si ibyo gusa kuko Bieber yabatijwe n'umushumba Pentecost Carl Lawrence wo mu rusengero rwa Hillsong muri New York ku ya 9 Mutarama 2014. Justin Bieber abaje uko ashaka kurera abana be yagize ati, ndi umuyoboke wa Yesu, iyo wemeye Yesu ugendana n'umwuka wera, ndashaka kuyoborwa n'umwuka wera. Byinshi mu bishushanyo 3 cyangwa tatuwaje ziri ku mubiri wa Justin Bieber bifite ibisobanuro mu myemerere ye, harimo umusaraba uringaniye mu gituza cye n'umusaraba muto munsi y'ijisho rye. Bieber yapfukije kandi inyandiko umwana w'Imana Godson yishushanyijeho kunda. Afite igishushanyo kinini kirimo abamarayika babiri, inkuta za Gothic, igikanga ndetse n'inzoka. Ikindi kandi ku 24 Nyakanga 2021 Bieber yoye amasengesho hamwe n'abaririmbyi ba gospel barimo Kari Job na Cody Cons mu byiswe Freedom Experience kuri stade ya Sophie Stadium. Bose uko ari batatu bakoze indirimbo The Blessing. Uwitwa Justin Bieber ku bijyanye no kwirinda imibonano mpuzabitsina sexual abstinence. Bieber yatangaje ikinyamakuru cy'umuziki Rolling Stone muri 2021 ati, ntabwo mbona ko ugomba kuryamana buri umwe wese keretse uwo wakunze. Igitekerezo cye ku mibonano mpuzabitsina avuga ko ari icyemezo cya buri umwe wese ku giti cye. Yongeyeho kandi ko atemera ibijyanye no gukuramo inda abortion, wavuga ko ari nko kwica umwana. Justin Bieber yakomeje kubazwa maze bamubaza uko ikibazo cyo gukuramo inda igihe habayeho gufatwa ku ngufu agitekereza, maze agira ati, ndakeka ko ntari mu mwanya mwiza ku buryo nashobora guca urubanza. Ikindi wamenya nuko Justin Bieber yagize uruhare mu mushinga wa It Gets Better Project, itsinda ridaharanira inyungu rigamije gukumira kwiyahura mu rubyiruko rwa LGBT. Nzayigusobanura ubutaha. Muri Mutarama 2012 Bieber yabwiye ikinyamakuru V kadashobora kuririmba ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ibiyobyabwenge ndetse n'ibitutsi. Yavuze ko we ari umuhanzi w'indirimbo z'urukundo kandi ntiyigeze abura icyizere kuri we ngo azabona byinshi mu gukundana igihe azaba akiriho. Ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru yasoje avuga ko ashaka kuba umuntu wubahwa na bose. Icyo gihe hari umwaka wa 2012 wabyumvise, ariko nyuma y'icyo gihe byagaragaye ko Bieber yahinduye ubuhanzi bwe buhoro buhoro. Urubuga rwa internet ruvuga ko PYD ari uguhuza ibitsina. Iri ni izina ry'indirimbo ya Justin Bieber, naho ikinyamakuru Touch Weekly cyavuze ko indirimbo ye na Major R na Juicy G yitwa Rory ishobora gutuma abakunzi bamumera nabi kubera amagambo yayo yerekeza ku mibonano mpuzabitsina. Ibikorwa by'ubugira neza Justin Bieber yagiye agaragaramo. Bieber yashyigikiye ikaramu y'isezerano Pencils of Promise. Uyu ni umuryango w'ubugiraneza udaharanira inyungu washinzwe na Adam Brown. Uyu Adam Brown akaba murumuna wa Justin Bieber. Ushobora kwibaza uti, ubwo se umuryango witwa ikaramu y'isezerano bishatse kuganisha ngaho byumva.
uyu ni umuryango wubaka amashuri mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, ikaramu y'isezerano, amashuri mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Ibi noneho wabihuza ukabyumva. Muri uyu muryango Bieber ni ushinzwe ubukangurambaga, ikindi kandi muri uyu muryango akora nk'umuvugizi w'icyamamare, aho akora ubukangurambaga mu cyitwa Schools for All, amashuri kuri bose. Mu mwaka wa 2010 Bieber yashyigikiye ubukangurambaga bugamije gushishikariza abantu kwita ku nyamaswa, People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, maze asaba abafana kwakira amatungo yatawe. Ikindi Bieber yahaye umusatsi we Ellen DeGeneres ubwo yagaragaga mu kiganiro cyabo cyitwa The Ellen DeGeneres Show muri Werurwe 2011. Uwo musatsi we wagurishijwe kuri eBay ku madolari arenga 40, kandi amafaranga yavuyemo yahawe umuryango utabara imbabare witwa The Gentle Band. Ibindi bikorwa by'ubugiraneza Justin Bieber yagiye agaragaramo muri 2011 nyuma yo mutingito byibasiye Ubuyapani, Bieber yatanze amafaranga yavuye mu bitaramo bye mu Buyapani muri Croix Rouge y'Abayapani. Mu kwezi k'Ukuboza 2011 Bieber yatanze amadolari 100,000 mu ishuri ribanza rya Whitney Las Vegas kugira ngo rifashe abanyeshuri bo mu miryango ikennye. Bieber kandi yashyigikiye cyitwa Charity Water. Uyu ni umushinga utari ugamije inyungu, uzana amazi meza yo kunywa ku bantu mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Muri 2013 Bieber yatangije gahunda ye kuri internet yiswe Give Back Philippines. Iyi yari gahunda yo gufasha abahuye n'inkubi y'umuyaga wiswe Haiyan. Maze Bieber yaje kwerekeza muri Philippines nyuma yo gukusanya miliyoni 3 z'amadolari. Ibikorwa yakoze muri iki gihugu byamuhesheje kuba imbonera mu cyiswe Philippines Walk of Fame. Yashyigikiye kandi ibitaro by'abana bitangaza hamwe n'ishyirahamwe rya Alzheimer Children's Miracle Network Hospital and Alzheimer Association. Naho muri 2017 Bieber yatanze 25 by'amadolari muri Croix Rouge y'Abanyamerika kugira ngo afashe abantu muri Texas nyuma yo kwangirika gukabije kwatewe n'inkubi y'umuyaga yiswe Harvey. Muri Gashyantare na 20, Bieber yatanze inkunga muri Beijing Children's Aid Foundation mu Bushinwa mu rwego rwo gutanga ubutabazi bwa COVID-19 ubwo Ubushinwa bwari busumbirijwe n'icyo cyorezo. Justin Bieber kandi yafatanyije na Ariana Grande bakora indirimbo yiswe Stuck With You yasohotse muri Gicurasi 20. Iyi ni indirimbo ya mbere mu rukurikirane rw'indirimbo bakoze zahujwe n'umuyobozi ushinzwe imyidagaduro Scooter Brown akaba n'umuyobozi wa Bieber. Intego nyamukuru kwari kugira ngo bashyigikire abandi mu kurwanya cya COVID-19. Amafaranga yose yavuye muri iyo ndirimbo yagiye muri fondasiyo ya mbere y'abana Children's Foundation kugira ngo atange inkunga na buruse cyangwa scholarship. Muri Kanama 2021 iyi ndirimbo yari imaze gukusanya amadolari arenga miliyoni 3,500. Muri Nzeri 2020 Bieber na Chance the Rapper batangaje ko bafatanyije na Cash App maze batanga amadolari 250 ku bafana babo bari bahanganye n'icyorezo cya COVID-19. Justin Bieber mu butabera nyuma yo gufatwa kwa Bieber ku cyaha cya Do, abantu barenga 270 basabye White House ko bamwirukana muri Amerika nubwo umubare w'imikono yakiriwe wari uhagije ngo yirukanwe, ariko ubuyobozi bwa Barack Obama wari perezida wa Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihe bwarabyanze. Muri 2014 Bieber ashinjwa icyaha cy'ubushotoranyi muri California kubera gutera amagi mu rugo rw'umuturanyi i Calabasas. Muri uwo mwaka kandi yategetswe n'urukiko rwa Buenos Aires kwitaba muri Argentine mu minsi 60 kugira ngo atange ubuhamya ku ihohoterwa yakekwagaho. Igihe rero yananirwa kubikora hasohotse icyemezo cyo kumuta muri yombi arrest warrant muri 2015. Muri Kamena 2014 hagaragaye amashusho ya Bieber ubwo yari afite imyaka 15 atera urwenya kubirabura aho yakoresheje ijambo niga inshuro nyinshi. Muri uko kwezi kandi amashusho ya kabiri yagaragaye yerekana Bieber w'imyaka 15 y'amavuko asize ubwo yandikaga indirimbo ye yise One Less Loner Girl, umukobwa muto wigunze, ariko akavuga amagambo yagarutsweho cyane nka One Less Loner Nigga, umuntu utagira irungu niga, akavuga ko yakwica umwe yaba igice cya keke. Gusa ubyibuka ijambo niga riganisha ku irondaruhu by'umwihariko rigara ku birabura. Ariko umunsi ukurikira nyuma yo gusohoka kw'iyo ndirimbo Bieber yasabye imbabazi agira ati guhura n'amakosa yanjye kuva mu myaka yashize ni kimwe mu bintu bigoye nyiri gukemura. Muri Kamena 20 Bieber yashinjwaga gusambanya umugore utazwi ariko wahawe izina rya Daniel. Uyu yavuze kuri wa Twitter ko uyu muhanzi yamukoresheje imibonano mpuzabitsina itumvikanwe muri hoteli ya Four Seasons muri Texas. Mu ruhererekane rwa tweet Bieber yahakanye ibyo yaregwaga byose, avuga ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ariko atatinyuka. Ikindi kandi yanatanze gihamya yerekana ko atari ahari mu gihe bivugwa ko byabereye, nuko maze ahakana ibirego byose. Ibibazo by'ubuzima kuri Justin Bieber. Justin Bieber yahanganye n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, mental health issues, cyane cyane kwiheba, depression ndetse no guhangayika ancient. Muri rusange yakunze guhura n'ibyo bibazo. Ku ya 8 Mutarama 20, Bieber yatangaje kuri Instagram ye ko bamusanganye indwara ya Lyme disease. Ku ya 20 Gashyantare 2022 byavuzwe ko Bieber yipimisha COVID-19 maze agasanga yarayanduye. Icyo gihe hari nyuma y'iminsi 2 atangira urugendo rwe rwa kane mu kuzenguruka yise Justice World Tour. Muri uwo mwaka kandi n'ubundi Justin Bieber yabaye paralyze kimwe cy'isura ye.
nyemerera turebere hamwe umwuga we muri rusange. Icyo wamenya nuko kugeza ubu Justin Bieber afite album 6 ku giti cye hatarimo izo yakoranye n'abandi. Justin Bieber muri 2010 yamuritse album ye ya mbere yitwa My World. Iyi album yarimo indirimbo nka Baby, indirimbo yagaragayemo Ludacris. Iyi ndirimbo yabaye imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane kurusha izindi zose muri Amerika. Saho gusa kandi kuko yanamaye ku rwego mpuzamahanga yewe na hano iwacu i Rwanda. Iyi yashyizwe ku mwanya wa 5 kuri Billboard Hot 100 yo muri Amerika, igera ku mwanya wa 3 kuri Canadian Hot 100. Ikindi nuko yaje mu myanya 10 ya mbere ku masoko mpuzamahanga. Muri uko kwezi kandi amashusho y'indirimbo Baby yarengeje Bad Romance ya Lady Gaga yo muri 2009 nkayarebwe cyane ndetse akanakundwa cyane kuri YouTube muri icyo gihe. Justin Bieber muri 2011 yamuritse album ye ya kabiri yitwa Under the Mistletoe. Iyi yagurishije kopi 210 mu cyumweru cyayo cya mbere. Justin Bieber muri 2012 yaminutse album ye ya gatatu yitwa Believe. Bieber yagaragaye kuri The Ellen DeGeneres Show atangaza ko indirimbo ya mbere kuri album ye ya gatatu izitwa Boyfriend. Iyi ndirimbo yatangiriye ku mwanya wa kabiri kuri Billboard Hot 100 yo muri Amerika, igurisha hafi 521. Indirimbo ya kabiri yo kuri album Believe ni indirimbo yitwa As Long As You Love Me. Iyi ndirimbo irimo umuraperi Big Sean yageze ku mwanya wa 6 kuri Billboard Hot 100. Indirimbo ya gatatu kuri album ni indirimbo yitwa Beauty and Beat irimo umuraperi Nicki Minaj. Amashusho y'indirimbo mu masaha 24 ubwo yasohokaga yari amaze kurebwa na miliyoni 10. Iyi album yagurishije kopi 57 mu cyumweru cyayo cya mbere muri Canada, yerekana ku mbonera hamwe ya album ya Canada. Nyuma y'iyi album Believe, Bieber yagiye agaragara mu makimbirane menshi no mu mategeko hagati ya 2013 na 2014. Ibi bikaba byaragize ingaruka zikomeye ku isura ye rusange. Justin Bieber muri 2015 yamuritse album ye ya kane yitwa Purpose. Iyi ariko yabanjirijwe nawe ya You Now ubufatanye na Jack Q wabonye Bieber akora ubushakashatsi kuri EDM. Iyi ndirimbo yageze ku mwanya wa 8 kuri Billboard Hot 100, igera ku mwanya wa mbere ku mbonera hamwe Hot Dance Electronic Songs. Iyi yamuhesheje igihembo cya mbere cya Grammy Award for Best Dance Electronic Recording ku nshuro 58 ya Grammy Awards. Indirimbo ya kabiri kuri album ni indirimbo What Do You Mean. Iyi ndirimbo yatangiriye ku mwanya wa mbere kuri Billboard Hot 100 yo muri Amerika, yashyizeho agahigo Guinness World Record umuhanzi ukiri muto w'igitsina gabo wa mbere kuri Hot 100. Indirimbo Sorry nayo yari kuri album, yerekanwe ku mwanya wa kabiri kuri Billboard Hot 100. Indirimbo yindi iri kuri album Purpose ni Love Yourself, nayo yageze ku mwanya wa mbere muri Amerika, bituma Bieber aba umuhanzi wa mbere w'umugabo mu myaka hafi 10 ufite imyanya myinshi muri album. Uretse Justin Timberlake wari warabikoze mbere muri 2006 na 2007 na album ye yitwa Future Sex Love Sounds. Mu biro bya 59 bya Grammy Awards, album Purpose yatowe nka album y'umwaka, Album of the Year na album nziza ya vocal, Best Pop Vocal Album. Naho indirimbo n'ubundi iri kuri album yitwa Love Yourself yakira ibihembo by'indirimbo y'umwaka, Song of the Year ndetse n'indirimbo nziza ya Pop Solo, Best Pop Solo. Muri 2020 Justin Bieber yashyize ahagaragara album ye ya gatanu yitwa Changes. Iyi ni album yagaragaye ku mwanya wa mbere mu Bwongereza no muri Amerika, ubufatanye bwe na Ariana Grande mu ndirimbo Stuck With You. Iri kuri album yatangira ku mwanya wa mbere kuri Billboard Hot 100 yo muri Amerika. Justin Bieber muri 2021 yamuritse album ye ya gatandatu yitwa Justice, yatangira ku mwanya wa mbere kuri Billboard 200 yo muri Amerika, bituma umuhanzi ukiri muto ufite album 8 za mbere muri Amerika. Icyo wamenya nuko Justin Bieber ni umwe mu bahanzi ba muzika bagurishijwe cyane mu bihe byose, ugeranije amaze gushaka kopi zisaga miliyoni 150 ku isi. Yahawe impamyabumenyi 3 za Diamond zatanzwe na RIA ku ndirimbo Baby, Sorry na Despacito, kandi zo ku rutonde rwa Forbes rw'ibyamamare 10 bya mbere Most Powerful Celebrities muri 2011, 2012 na 2013. Ubufatanye bwa Bieber n'abandi bahanzi. Justin Bieber kandi yagiye akora n'abahanzi benshi, muri bo twavuga nk'abaririmbyi Louis Fonsi na Daddy Yankee muri remix y'indirimbo yabo yiswe Despacito. Indirimbo ya mbere Bieber aririmbamo Igiespanyol, iyi yamaze ibyumweru byinshi ku mwanya wa mbere mu mateka ya Billboard Hot 100 guhera muri Nzeri 2021. Despacito ifite umwanya wa mbere kuri The Greatest of All Time Hot Latin Songs na nimero 5 kuri The Greatest of All Time Songs of the Summer. Bieber hamwe n'abaraperi Quavo, Chance the Rapper na Lil Wayne, aba bose barimbye mu ndirimbo ya DJ Khaled yise I'm the One. Iyi ndirimbo yatangiriye ku mwanya wa mbere kuri Billboard Hot 100. Mu ndirimbo kandi mu Faransa DJ David Guetta yasohoye na 17 yitwa To You, nayo yagaragayemo Justin Bieber. Muri 19 kandi umuririmbyi w'umwongereza Ed Sheeran na Bieber basohoye indirimbo Adonke. Aba bombi n'ubundi bari barigeze gukorana nko mu ndirimbo Bieber muri 15 yiswe Love
Yourself n'indirimbo Cold Water muri 2016 hamwe na Majorez. Adonke yaramamaye ku isi yose maze igera ku mwanya wa mbere mu bihugu 26. Ibyo Justin Bieber yagezeho yaba bimwe mu bihembo yabonye ndetse na bimwe mu byo yitabiriye mu mibereho ye yose. Bieber yagurije kopi zirenga miliyoni 50 ku isi yose, bituma bamwe mu bahanzi ba muzika bagurishwe kurusha abandi mu bihe byose. Best Selling Music Artist of All Time mu mwaka wa 2023 Bieber yahawe igihembo cya Diamond Award n'ishyirahamwe ryandika amajwi muri Amerika Recording Industry Association of America RIAA kubera indirimbo ye yise Babe. Bieber kandi yahawe ibindi bihembo bya Diamond ku ndirimbo Sorry na Despacito. Bieber yatsindiye ibihembo bibiri bya Grammy Awards mu nshuro 22 atoranyijwe, igihembo kimwe cya Latin Grammy Award, ibihembo bibiri bya Brit Award. Justin Bieber kandi afite ibihembo 21 bya Billboard Music Award, ibihembo 23 bya Teen Choice Awards, ibihembo 6 bya MTV Video Music Awards. Yagaragaye kandi mu bihembo 21 bya MTV Europe Music Awards. Ku 19/2015 Bieber yabaye umuhanzi muto wa 21 wenyine ku giti cye watangiye ku mwanya wa mbere kuri US Billboard Hot 100. Nyuma yo kumurika album ya kane, Bieber yashyize amateka akomeye ku isi kubera ko yabaye umuhanzi wa mbere ugize indirimbo ku mwanya wa mbere ku mbonerahamwe y'Ubwongereza UK Single Chart nyuma ya Elvis Presley muri 2005. Muri 2016 indirimbo Love Yourself yari ku mwanya wa mbere kuri Billboard ya N Hot 100 chart, ikurikirwa kandi na Sorry ku mwanya wa kabiri, maze Bieber aba umuhanzi wa gatanu mu mateka wagize imyanya ibiri ya mbere kuri Billboard ya N Hot 100 nyuma ya Beatrice mu 2034 na Asha muri 2004. Justin Bieber yagaragaye muri byinshi kandi yatsindiye byinshi. Muri 2021 album ya gatatu ya Justin Bieber Justice ubutabera n'indirimbo ya gatanu kuri album Peaches icyarimwe yatangiriye ku mwanya wa mbere kuri Billboard 200 yo muri Amerika ndetse na Billboard Hot 100 yo muri Amerika, bituma Bieber aba umuhanzi wa mbere w'igitsina gabo wenyine mu mateka kugeza ubwo. Yabaye kandi umuhanzi w'igitsina gabo wenyine wa mbere muri US Billboard Hot 100, Billboard Global 200 na Billboard Global 200 XL US. Yahise aba umuhanzi muto wa 27 wenyine wacuranze indirimbo ijana kuri Billboard Hot 100 muri Amerika, maze niko guhita asinya amateka yarafitwe mbere na Drake. Ni umuririmbyi wo muri Canada, impano yavumbuwe n'umuyobozi mukuru w'umunyamerika Scooter Brown, maze asinyana na RBMG Records mu mwaka wa 2008. Amenyekana nyuma yo gusohora indirimbo ye ya mbere iri kuri EP yitwa My World hari mu mwaka wa 2009, maze bidatinze agaragara nk'igikomangoma kikiri ingimbi. Teen Idol yabyirutse afite igikundiro, muri make kuri ubu ni igihangange mu bindi. Uyu ni Justin Drew Bieber, wowe umuzi cyane nka Justin Bieber. Mwese mwahisemo kutwumva, ndabashimiye. Nje ndi Hussein.